السلام عليكم. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. أبغى فيك أبغى. أيه. Gaafi isin gaafadheeti naasiin tura gaafii isin gaafadhee rabaa kana sonaan deebi. أيه بيتم قافين. Ustaazi gaafii namaa wal mormineera wanni jedhee isin gaafadhe nama salaanne ka shaadaa naqabsiisaa jedhe shaadaa qabsiisuun hin ta'u moo hin ta'a nama duraan salaanne isin jedhee gaafii lama isin gaafadhe kan dura. Waan kana si deebisee ture naman salaanne salaata burreessamoo guutuma salaatan salaanne adda baasuun dandeessaa? Jechuun salaatu harka caalu salaatu isin gaafadhe abbaa kiyyaan wal mormine ani sheekonni biyyaa homaayyuun beekanii ennaan nazannaanii biyyaa baatee nan sheekota biyyaa arrastuu jammartee jedhanii nafsi wanni jedhanii akkas jechuun qabdu ka ati akkas jechuun qabdu ka sheekonni biyyaa waan beekanii hin jaan akkas taakaji talamadaa ta'inan si gaafadhu dhagaye waanis hin jiru namtichi gartee isaan shaadaa qabsiisuu didan kun salaata gaafa fedhe salaatee gaafa fedhe dhiisa moo salaatumaa takkaa adda lafan keenya adda baasuu dandeessaa? Salaatu baatii ramadaanaa qofa kan inni salaatu baatii ramadaanaa qofa yeroo namni hundinuu baatii ramadaanaa qofa salaataa soomachi booda hin dhugaa hin salaatu ammallee gaafii lammataa mucaa salaatu jechuudhaan mucaa salaataaf gabbaa'eeri achitti booda salaachisnee amrii ta'e isiniin jedhe sanii walitti ani sheekonni biyyaa homaayyuun beekanii jenna abbaan kiyya natti zannaan. Bara dubbii tana si deebisnee jirra bar si deebisee bar ati nageenye dubbii tana si deebisee takka waanis siin jee na dhageeffadhume na jakas namni tokko yoo gartee salaata gaafa garii salaatee gaaf tokko yoo dhiise kuni taariku salaat jaamaa dilii gurguddoo taariku salaat nama kana salaata gartee bika sadii adda baafne namni tokko ka gartee salaanni hin jiru jee boodurraa deemaa salaanni ispoortii khuraafaata namni jee kaafira chila faqaay ka salaanni hin jiru jee kaafira chila faqaay namni irra wal dhabe hin jiru taak kalamada ka gartee salaanni ni jira jee takkaa adda lafan kaayin kunilleen kaafira sigalu jira sadaffaan ka gartee salaata gaafa garii salaatee gaafa garii dhiisu sigalu jiraami gaafa garii salaatee gaafa garii dhiisu ammallee gaafa garii gartee farshoo dhugaa gaafa garii gartee itti dhiisa duuba farshoonis kabaayira namtichi kun farshoon halaali jee yoo dhuge ni kafra farshoon halaali yoo jee ka dhugu taatee ni kafra waillaa yookaan farshoo dhuguun maasiya hawaa lubbuusaa if dadhabee tanaafuu nama gartee na dhaggeeffadhume na jagas asirratti gaafiin kiyya ustaaz baran akkana jechuu kiyya namni erga shaadaa na deebisaadhee shaadaa deebisuun hin ta'amoo hin ta'uu jechuu kiyya bar muddamtee jennaan hin ta'u ka muddamanii du'a duuti nama dhufte shaadaa deebi'an hin ta'u jedhanii didanii akka biyya gabaabduu na jagas jedhee gaddaas na dhagaye na jagas yoo fakkeenyaaf salaata jedhe isa hin ta'u salaanni kee yoo nama gartee salaatu nama rabbiin tokko jau taate yoo inni shaadaa na qabsiisaa jee ni qabsiisan gabaabdutti uni dhorkaata kan jirtu akkas gabaabdutti khalaas deebisaa ustaaz takkitti dabalachuu danda'a gaafi gaafadhu dafe ustaazi abbaani tanika ilmaa qabdu abbaan yoo ilmi dide osoo nikeenni ilmaarra jiru abbaan fuudhuun danda'a. Meera deebi. Abbaani ta ilmaa jechuudha ilmaa nika hidheeti ilmi dide yoo jedhe ufii osoo nikeenni ilmaarra jiru ufii fuudhuun danda'a. Abbaan ilma isaa fuusiseeti intala inni nikaa godheef tana ilmi dide. Akkuma nikaa godheefitti ilmi dide.
yoo ilmi didee ilmaani ka hidhee utuu warra isaa jirtu jechuudha. warra isii utuu jirtu ilmatu iyyuu ni ka godhateera achirraan warri gara biraa heerumsiisu taanaan gara warra ni ka hidhateeru kana deemtee jennaan mucaan duraanuu iyyuu hindi abbaan karaa itti dhufee akkana jettee abbas hin jenna yoo inni si dide anatti fuudhaa deemii mana galii jedhee ergasii mana galte mucaan dide achumaan abbaan utuu ni kenni ilmaarra jiru ufii fuudhe. haram alee dhorka laa yajuus nama gartee shari'aa islaamaa keessatti jaartii abbaa hin fuudhan. shari'aa islaamaa keessatti jaartii abbaadhaa fakkeenyaa nama tokkootu abbaan isaa beera lama qaba haadha manaa lama qaba teeysa deeyseetun ta duraatun mucaan dardara qabdi mucaa dardaraa qabdi fakkeenya abbaan isaa kheet intala dubraa fuudha intala dubraa jaartii lamadaa fuudhaa jechuudha intala dubraa tana wayita inni jaartii lamadaa fuudhee yoo gartee tak odoo abbaan jiru yoo fuu intala tanaan deeme ta lamadaa eegaa abbaan du'e eegaa abbaa gartee abbaan du'e yoon talatana gartee hafuudhu taate haraam alee dhorka tana akkasumatti abbaalleen jaartii intalasaa jaartii gurbaa isaa jaartii gurbaadhaa fuudhuu hin danda'u shari'aan dhorkite amma tun gabaabdumattu odoo nikaa gurbaa irraa qabuuti inni hojii gale odoo nikaan gurbaa isaa irra jiru akkasuma kusii miti. Usunni kenni ilmaarra jiru abbaan ufii fuudha usunni kenni ilmaarraa wanni jedhe ufii fuudhee hidhatee ilmoorraa qaba abbaan. Haraam ilmoon sun ilmoo zinaati laa yajuus mamnuu allee silaa gartee shari'aa islaamaatti yuqtal namni gartee jaartii abbaa fuudhee mormarraa darban shari'aa islaamaatti akkasi. Galatooma ustaazi wallaahi biyyiti seenaa maqamatu iyyuu musliima malee. Akka fatwaa irratti dhageeffannetti wallaahi adda jirra. Galatooma isin. Galatooma inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagale wal fuudhi maal jette? Gaafiin qaba sheekh. Ayyee. Gaafiin biyyaleen akkana abbaa manaa yeroo lama yaani sana dura yeroo lama na hiikee yeroo lachuutu aaraaniin si hiikee raja'aatu jee oggulan adeeffate ammallee yeroo sadaffaadha telefoonaan si hiikee naan jee eegas godina kaan kun hiikamnee ogguusi raja'aatu jee jee akkamii yaani. Khaduraa gaafni inni siikeetii eegas raja'aatu jee si deeffate akkasimi. Khadura eega si rajaatu jee baatii jaabooda khaaman meeqa booda maa siikee siin jee khalamadaa ama tokko laa duraan na hiikeeti ammaas rajaatu jee aareetii waan kana dubbadhee rajaatu jee ammallee deebi'ee باتي ميقبوت يعني تليفون ما نهيخه باتي ميقبوت أملي رجعات جي باتي ميقبوت نرى كيف دوغا خدورا أملي وقا بري جاتي أملي ديبي نرى كيف دومي خدورا باتي إلا لما سيخيتي رجعت جي سيدفتي هنگم تكو جيتيساني كلمة دا سيخ كسي استيبتي ميمي ممكن أتي أما تكنا نتا أما تكنا نتا هي كلمة دا أما تبودا سيخ ما سلمة دا سيخ سينجي مالين أفاني سينجي مو تليفون عند ولا جتيم لا تليفون سيخن عندي أدمو ججروتي ولا لا كم قرتي ولسه عرفتي سيخن عندي يعني بكبرات دلقة على فجرة إني لين دلقة على فجرة سيخن عندي أسمعني أما اللي رجعتي كم كانت تسوق أبدين سايبوني ساوري برجل تخانان إنت تسون هذا الماني في أكثر كم في النانيني أما اللي رجعت جي أما اللي دي كان أنا ما صور اللي أدياني أما اللي دبي جو تليفون ما استهي خجئ أما سنخان كي جاني خمني جرا أنا عرفت يرو سني قرتي استهي خجئ منه سنخان كي جاني جرا جي أما سو يرو صدفات يشو صدفات تليفون سدولت سيخ زنجي صدفات لي تليفون ما نسيخ نانجي يرو أني قرتي نهيتي نمان كيسة في دي تليفون أنا خيسة
يعني نمني كرجان وتو ينام نجى فيه وربي جوجا جمتا عصري يعني أبلوتي ورقاتي خطبي بالرئيسة أرجع فيه ده لما ما لغابر بعد نانجي تليفون أنا رجعت إيجس بوده قابل تخيل نحين كان عندنا نخانة كثير كم هي كمان نخاف وأنا كذاني جراحي نخانة كم تكتب فيه كمان يوم قدرة تاني قلت فيه خير يعني قلت ورقة خطبني سيخ نملي أكل ما تليفون عن فيه خجاني تنخاني كماي جيوانا كثير بتشو جريتو aya warri gartee ni khaan tabatu reefu marraa dubbanne dhiira gartee ni khaadhaan tabatu jarjartanii ni khaa eehuu kana gartee suuta raajaa gudhibbata akka dubbannee jira amma akka maatii jettu kanatti jaarsi kee khalaas siif ajnabi wajji haasawoon qabdu bira buluun ta'u si galu jiraame akka maatii jettu kanatti akka maatii jettu kanatti jaarsa lama heerumtu malee isaaf halaal hin taatu dhumatti hangasuma yeroo sadaffaadha yaani sadaffa نخان قرآن آرتي وقت سني آرتي جرا آراتي جملة يعني سهيك آراتي متي يرو سدين سهيك مرة سدين سهيك تناهو آرتي آراتي جملة سهيك متي جروتو أمان تنا نخان كي يسر جرا يعني سهيك جرو وأنا كنا جرا كنا تنخا كنا هي خمود جرا جيتي أكنا دبتة شو أكاس يا مجانو تهمني أكاس ديرتي وريجرتين نخان تبتو والرسل تناف شريعة الإسلام وركنا النخان تبتو تكتيني سديني سيغ جين سدينو بوي يعني درتي جيل شادا فكس قدو ترسا عمر بن الخطاب إسان إيرتنا قرتي دينينو داف ويتيني جارتي سديني سيغ جين سدينو بوي جان خلاص أريا يجو عمر بن الخطاب أكسي تنافو وري نخان تبتو ديرتي وري قرتي نخان تبتو سلا دوان إساني ويتا تكتي قرتي جارتي دان سديني سيغ جين أمت جان عمر بن الخطاب أكس قدو تر أكس قدو تر ويتا أمني كاي دميس جيل شوداف تنافو خوني نما سدينو توسر رافته مع السلامة أما نخالسا ولا ديبين لا نجرو ولا وني تكن جرتو وني نرجرا تكتين نجرتو مي وني تكن نغر وان تو سرجرا تكن نغر أكمات يتو خنتي بس أما هد ما مداخلة تتشو دمله وني قرت نخاجينا في ني قرت نودو جرا تكتين نجرتو دوما سدينو في ما سدينتي خمي خلاص سدينو دوما مال تجرا مال تجرا تبچو راني كان تبچو نتو أكس الله شكرا شيخة خيني قافو مثلا قبات العقافيني نان قافتشو فدولين اير سودا يرو سرتين اير سو شيخة خيني قالتو مية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم شيخ لقاكم الحمد لله بقنا قاعد دراسة أيه Enggak baga fingsi ya si nama wailiki na baga basure. Tuji kazan yang kafalini amri saya ini. Osonin kafalini amri te. Aye. Akasit namni suna ada sabbas ni kabaga ruana ada sabbas harga cun dandanya obbolesa sating kenne malaga kana mal tunya ada kabaga obbolesa sating nong kong ni kafale ramon kafale jadam كفلت خلاص على بايو قرت بكجرم بينه وبليسان يوفتي على باخي تخني أخاف نمبر كبكة جريدران ونمبر dandanya obbolesa harga sirrabe ini si malaga na materjiraan anje خلاص بقى وبليس كنتي أتسرع باتة دمت ينقصو بيه سرع على نما عقلي نما سرع بيه هاي غافي لما سانغا بنما تكو نما على السنة تاي نما إسلامات كي أكيدا باسيو كأكيدا سوفيا هردو تكو يوني دو يرتو صلاة نمبكا غافي خطرة yoo namni san gartee dura nama san adda baasan nama gartee aqiidaa isaanii san sirritti beekumsaan daliilli irratti dhaabbatee sigalu jira nama gartee aqiidaa rabbii subhaanahu wa ta'ala arshiirra jiru rabbiin gartee harkaas hin qabu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ijaas hin qabu je'ee sirritti gartee odoo beekuu ragaan irra dhaabbattee mormee didee ni kafra namni san يومو تاويل غوري تاويل جن بيتا ماناجي جيراني برسيسن اكس برسيسن غنما نكس برسيسن كربين ارشي رنجيرو جاني تيمن
immoonni waan biraarraa quraanarraa waa takka kuman qabu quraanarraa umaan beeku tanumaa diinii see tanumaa diinii akkasit beeka nama saniif kan adda baasaniiti hafre kamii irra salaatan kagartee lakkii kana ni dhiisan kagartee kafre jechuudha ka dalilli irra dhaabbatee ragaan irra dhaabbatee kafre akkasii uqtidii gabaabdutti tafsiila feeti dubbiin akkanumatti murtiin godhan adda babaasuu feeti.